Hello guys, welcome back to my YouTube channel, The Shine X. Today we are going to have a vlog. Welcome to today's video. It's gonna be a vlog. If you haven't subscribed, please subscribe so that you'll always be in touch whenever I upload a new video. So guys, ngiye gukoresha indimi ebyiri. I'm gonna use two languages, Kinyarwanda and English. Stay tuned to Bane Marino vlog from Kigali International Airport to Istanbul. Turuka Kigali Kujya Istanbul in Turkey. So guys, come and be with me. Ngiye kubereka udushya twabereye mu rugendo uko byari byifashe kuva Kigali kujya mu ndege bwa mbere. Ibyo mutari muzi ko mutarajya mu ndege. So guys, just come and be with me in this vlog. It's not gonna be long. Just stay tuned to the Shine X. Now we are in Europe somewhere, so stay tuned. You will know the country. Muzamenye igihugu turimo ku batakizi, abakizi nibashye. Just let me know the country, like which country do you think we are in? Is it Turkey? Is it Poland? Is it Russia? Guys, let me know in the comment section and stay tuned to the Shine X. Ja-ja. Guys, ahangaha rero murabibona bari bamerekeje maze gusezera gusa nyine hano twari turi gufata amafoto n'inshuti n'abari bamerekeje yego, so taking pictures. Even if there are some people who do not like being exposed on social media, so that's why I didn't post a lot of videos. This is my brother, yes, the Shine X. So ahangaha rero still a vlog. Twari tugiye nyine baduhamagaye tugiye ku ndege, twagiye na Turkish Airline. So ahangaha rero ho twari tumaze gukora check-in, dutegereje twicaye. Abazi Kanombe cyangwa se bigize kugenda barahazi. Tumaze gukora check-in byose byarangiye, twategereje like 2 hours. Afterwards baraduhamagaye tubanza gufata ifoto. Ndi kumwe n'abagabo mureba abasore. So rero twe turi kujya mu gates, baduhamagaye ku gates, bari baduhamagaye tuki kuri gate number 3. Turagenda hashize umwanya baratubwira ngo muhave bari yo gate mwari kujyaho. So we had to come back. It was gate number 3 for Nairobi. 2 people were using Nairobi. I mean 2 people were going to Nairobi. It means to those who were using Kenya Airways. So it's like they mislead us because we went there, we sat. It's like it was gate number 3. I didn't like take a video or camera on the other side, but it shows that it's for Kenya Airways. So we were wondering, I mean we didn't know like if we are supposed to be here or not. Just we had them saying people are going with Turkish Airline at 1:55. Go to gate number 3. So this is it. You can see Safari Njemba is Kiswahili. So we're waiting. We sat for some time, and then afterwards we had them saying, waguruke. I mean, abantu mugiye na Turkish Airline, mugiye kuri gate number 1. So this is it. Then here we wait. So here it was time for boarding. You can see we used Turkish Airlines. It was 1:55 a.m. Basa nk'abadutindijeho gato kuko time for boarding was 7
zuzuye ariko twagiye saa saba na 55 gusa kubera ko Turkish Airlines izano yari ivuye twe twisanzemo gutyo aduhamagara amasasa nk'ayarenzeho gusa twagurutse Kigali saa 8:06. Ahangaha murabona n'abagenzi banjye twari turi kumwe tujyanye bari kurara n'indi hasi igihe bari kuba kamera dutegereje ko baduha karibu ngo batwake n'amatike. So ahangaha murabibona hanze nyine hari nijoro cyane ukuntu byari bimeze. Yes, muri abantu twari turi kumwe kuko twese twari turi bane. It was our first time to go to plane. Then nyine twinjiye, we were all excited. Ahangaha twari twinjiye dutegereje ko baduha karibu nyine ngo twinjiye, like one of the friend was taking a selfie. So hano murabibona ko abantu bose bari bataricara, natwe twari turi inyuma, nanjye murabona nayo nyiri inyuma nyiri kwinjira. Then here we have settled turicaye. Then I was just taking a video outside. Then hano like when we are done murabona ko twicaye hano rero bari kutubwira amabwiriza ibintu twakora nyine, like haba hari utuntu tumeze nka TVs cya screen bakubwira amabwiriza y'ikintu wakora. So the flight were from Kigali to Entebbe, Uganda. So this is Uganda. Like it was like 2:46 kuko kuva Kigali ugera Uganda ukoresheje indege n'iminota 41 kandi twari twavuye Kigali saa 8:06. So hano ni Entebbe, sinzi niba mubibona neza, bari gushiramo imitwaro y'abandi bantu. Mbere yo kuntu bashiramo imitwaro guys y'abandi bantu. Ego ni muri Uganda. Twa stop means like 2 hours waiting. They were checking, bari gushiramo n'abandi bantu nyine, habari abo twavanye Kigali bamwe bari kuvamo abandi binjiramo, tukadusigaye kuko it was from Kigali Entebbe to Istanbul. Yes, so murabona ukuntu bashiramo imizigo, ibyo twari dutegereje. Murabona nari nicaye ku idirishya ndi kujya fata nyine video, just this vlog guys. It's so exciting. Ikibabaje nuko iyo uri mu ndege you don't have access to internet, ntabwo wabona uko uvugisha umuntu, ntabwo wabona uko ujya kuri chat. Barababwira ngo mushire flight mode, especially when it's about to take off. I mean when it's about to land, barababwira mushyire flight mode, mukuremo hotel. Yeah, so nyine hatwe tukiri Entebbe muri Uganda. So umuntu twari twicaye yarambwiye ngo amfotore, dusore ni ifoto yamfotoye. Then here twari tugiye ku landing Istanbul. Murabibona just about to land. Hano twari twageze hasi iri kugenda, yego murabibona cyane. So Istanbul is a very big airport. You can't compare it with some African airports. So hano iyo mugeze kuri airport Istanbul hari imodoka iza kubatwara ibajyana aho mukorera check-in kuko ikibuga ni kinini cyane, ariko biterwa naho baparitse. So hano we were in the bus waiting kugira ngo igende tujye gucekinga in, tujye no gutegereza the next flight. So in the bus already started moving. You can see, like, imagine we arrived to the airport and we used a bus of like more than 5 minutes. I mean like a flight moving down. You can see a plane is moving before, after landing it just moved down with the tails just moving down. So it uses like 5 minutes. Nibaze namwe iminota 5 indege iri kugenda yamaze kugera hasi ku kibuga cy'indege, noneho tugafatana n'imodoka nayo ikakoresha indi minota 5. Nibaze ko icyo kibuga kingana ni kinini cyane, kandi umuvuduko w'indege utuye imodoka kuko iri kugenda hasi aba ari hejuru y'120 ku isaha. Kandi nk'abantu turi mu Kigali barabizi
hejuru y'ijana na makumyabiri ku isaha n'imodoka yagiye ikoresha uwo muvuduko. Iyi modoka yihuse cyane niba ikoresha 80 ku isaha. Yego, so ahangaha twari tukiri muri bisi ariko tugiye kuhagera. Yego, urabibona cyane ikibuga abazungu bateye imbere baturusha byinshi, ibibuga ni binini ntabwo wagereranya n'iki Kigali kabisa. Nako nyine nta no kugereranya kuko ni Europe, Africa na Africa. So hano rero twari tugezeho bakorera check-in, tugiye this is the flight transfers. Abantu twari turi dufite new flight, twari tugiye tugereza tukagenda bagakorera check-in bakareba niba nta bintu byinshi dufite, gusa nta bintu birenze bakora, just normal check-in. Ubundi turagenda. So ahangaha nyine murabibona twari twageze Instanbul, aho bakorera check-in, turi kugenda tureba nyine ibyo ari byo ko ntabwo twari tuzi. Gusa icyiza ni uko twari turi kumwe n'umuntu ugiye muri Budage Munich, we yari ahazi. So ahangaha twari dusa nk'abageze noneho aho bategerereza ko turi kujya gushaka aho Turkish Airlines ikorera kugira ngo tubasabe uruhushya rwo kurya, tubasabe tike yo kujya kurya. So these are my colleagues. N'umuntu twazanye twicaranye ni umunyarwanda nawe. This is Sheba, nawe twari turi kumwe, ngira ngo mwagiye mubona mu video yandi ko muranamukomeza mumubone. Shanga twari turi kujya nyine gushaka help desk kugira ngo baduhe ticket tujye kurya. Hari akatike nyine babahereza iyo mufite amasaha arenga 2 mutegereza kuri airport, hari agatike mukajya kurya. Niho twari turi kujya nyine ngo turebe ibyo ari byo ko batwakira. Man, this airport is really big, so confusing ku muntu wageze bwa mbere, like then the language barrier, ntabwo bakoresha icyongereza. It's rare to find people using English. Ntabwo byoroshye kabisa. Gusa icyiza ni uko twari turi abanyarwanda 5 twaravuganaga, nta rungu ryakwica mwayo mukayobana hamwe. Gusa ntabwo twayobye cyane ko twari dufite umuntu uhamenyereye wari ugiye Munich, we yari ahazi, yari asanzwe agenda ahangaha, yari asanzwe akoresha. So niwe watuyoboye kuko twari twayobye pe, twari twayobye ariko twagize Imana. So here twari tugiye gusikana passport kugira ngo tubone access to Wi-Fi. Like they give you 1 hour yo gusikana, I mean Wi-Fi of 1 hour. Nyuma y'icyo gihe barayikwishyuza. Yibaza niba isaha imwe irangiye wishyura amadolari, I mean amayero 6, which is almost like 9k Rwanda flat. Ubwo ni nkanga y'amanyarwanda yonyine se amayero 6 ni hafi 9 y'amanyarwanda. Iki si 930 twavunjije hejuru. Aha, amasaha 2 gusa. So abantu nzamenyera we. Muri airport Wi-Fi. The funny thing is the way prices of the things are more expensive. Yamwibaze ku ishati imwe ari amayero nk'igihumbi na 30. Iyo yashyize amanyarwanda rero uhita wumva utayatanga. Sana rero murabona ko twari turi ku murongo tugiye gusikana passport kugira ngo tubone wifi nyine yagasakame. Gusa twakoze amakosa tubikora mbere yo kurya, kuko twarabikoze tujya gushaka tujya kurya, bitwara igihe turangiza nyine isaha yashize. So nyuma yaho byadusaga tukishyura amayero 6 amasaha 2. Ibyo twari turi kuvuga hariya. It's so challenging, especially when you're from different continent which is not Europe. It's so challenging just paying Wi-Fi for 2 hours 6 euros.
and how can I say, just you don't understand how you're gonna pay that money for only 2 hours. Ariko ku bantu bo muri Europe abasanzwe bari ku mugabane wa Europe, like they have a system bakagira bakishyura, like bafite system uko we aha yaba ageze hose nako yaba yemerewe gukoresha iyo wifi. Ntabwo ari ngombwa nyine bafite ni nkaho bavuga ko bafite itumanaho ribahuza nka Europe, batiri bavuga ngo niba mvuye wenda muri Russia ngiye muri Turkey ndagira ikibazo cya internet wapi no guhamagara. So here we are taking lunch, twari tumaze kubona ibyo kurya, baragira ni kurya dufite n'inkoko na jus ya Coca-Cola kakiremo n'amafesi niyongeye koherezaho muri group na ifiriti na pizza. Babiri twafashe ifiriti n'inkoko, abandi bafata pizza n'ifiriti. So twari turangije rero tugiye gutegereza turebe ibyo ari byo gutegereza 2 hours, almost 2 hours. Yes, ibyo byari biri kuba. So nyuma yo gutegereza amasaha 4 hano twari tugiye kuri gate, kuko igihe cyacu muri hano Instanbul ntago baguhamagara ngo wenda flight yawe yageze ugiye for boarding. Hano baba bafite ma screens, sinzi niba muri kugenda muyabona mukagenda mwisearch. Niba uvuga ugiye wenda nka Budapest cyangwa ugiye nka Entebbe cyangwa ugiye New York, ugenda ureba kuri screen ukareba isaha yawe igihe bari uyishyireho isaha yawe igihe uri bugere kuri gate na gate number uri bugere. So for us bari bamaze kwishyiraho we supposed to go to gate number E3, so gate ya gatatu number 3 I mean. So nyine amagets abari muri leta A B C D E F. So hano twari turi kujya muri direction, muri kujya mubona bagenda batuyobora. Byadusabye nabyo almost like 5 minutes kugira ngo tugere kuri gate tugiye gutegerezaho. Tuhageze dutegereza almost like nk'amasaha nk'indi saha, kuko our flight was at 6:35 kandi twagiye saa 10:35. So it's almost like 2 hours, ariko ntabwo zuzuye neza. So angaha rero twari tugiye already twicaye mu ndege, we were about to take off kugira ngo tuve Istanbul tujye ahandi tugiye. So guys, in the next video stay tuned, nzababwira tuva Istanbul twari tugiye hehe byagenze biti. So murabibona ko hano ubundi uri mu ndege ntabwo ureba hasi. Actually indege biri hejuru cyane, hari ukuntu tuba abantu tugiye mu ndege bwa mbere tugira ngo indege uko uyibona hejuru buriya niko like nyine niho ibigarukira, ariko ntabwo ari byo. Ubundi indege ntabwo tuba dukwiye, ntabwo iyo turi hasi ntabwo tuyibona, kuko altitude igenderaho nibura ni metero 10,800. Narabirebye neza nyana ifoto 10,800. So niyo mpamvu muba mubona tuba tubona nako ngaha mubona nje na fotoraga ngo ndeko ndeba hasi nkabona igicu gusa, ibiri hejuru y'igicu rero. So here we are about to take off. Murabibona kuri kugenda ijya hejuru. Ahangaha rero zari saa moya za Istanbul. Saa moya zari zageze, kuko flight nyine yagiye itindaho gato. Saa moya gutyo. Mwibaze ko saa moya ahandi aba ari kare cyane, aba izuba riba rikiva. You can't imagine, it's not like us in Rwanda. So ngibyo rero hano we are taking off. Turagenda hano yari iri ku taking off kugira ngo tuve Istanbul tujye mu wundi mujyi twari tugiyemo. Istanbul ku bantu batabizi ni Turkey. So muri kwibona none hano twari turi we were about to land. Nanone urabona ko igicu kiri kugenda kivaho tujya tubona urumuri. So guys, stay tuned. So guys, nizere ko rero vlog yabaryoheye. Hano nyine murabona twe tugiye kugera aho tugiye, igicu cyatangiye kugenda tukivamo, tugenda tubona amazu. And the next city, of course, it's in Europe. So stay tuned, guys.
like share and comment mukomeze mushyigikire the Shinex. Like share and comment, subscribe, dukomeze to growing this community together. Ibindi nakagaruka. Ciao ciao, ndabakunda cyane. Hasta la vista.